Sarni ni mobile hack khlaijago mane abo bahai ke khlaijak kha abo kisa sai khana re gate. Okay. Mia sarik chaktao ang kaisa international call man. Gai a call receive khaika. Ga bano Zoom meeting khanya ne sarik 8टा sarik 8टा khanya ne bano sa. Gai nang sabo na bon saka. Gai bo kaisa AGI ni member hinsho. AGI ni full form hunke? Assemblies of God of East India. Ngai ang AGI ni kai ba ba sini organization bla. Ngai ang kisa interest ngai boy kok saka. Obo lama wo obo nok busing gitu ang motorcycle nok drop and nok lauta. Ngai ang nok habui ob phun number check kai bani abo ang agi kok sajak ba bai. Ka ba Nigeria ni borok. Ngai ang bono WhatsApp don't disturb me. Ini ang bono WhatsApp message roka. Message role sabjang ke bano taja call kai pika. A call kai pro international call hinsho. Ngai ang receive khalia ang puji ka boborok chayan ngabo ni gonta 1.5 घंटे परेंगा ना आणि WhatsApp सांगता तांलिया WhatsApp mane bunia ko soi kata ang klung semalia WhatsApp khulo kai tam sa kun saya klung semalia on singe ngakai abani prai 2.5 घंटे परेंगा no ani friend ro call cancel khaiga Arunachal Pradesh khorsa friend sao sát ni có mobile block hoặc mà hẹn khá lên sao hạt tăng lên sao ngay nung ni chơi về contact hay cái nào sao đó cái bagai ang tension cái là nó cái boro ano sao thano FIR khai đến này gang thano inform cái bảo beli tabo khlaijak ke ni number no nang tabo block khaina rok abo hai rok kono wan sujak de na tamo bu mahai of the block hain nang slai ni chau even number sibani email bo ani hang man ne tawang email bo ani password change ke hoja ga aboran je phun khaina bin number ga wa hai bon ni jeno Emmanuel ni chau bin number ke 324902329117 tabung nang tipra hasteni lukurong no tam kok kesana musung actually so mobile logo bo home minister de message mantung ga ba hai sinia nugia phatani call phake ya se ya tong na hamo abor hackers